Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista. Fools. Mijn naam is Geista Black. Mijn naam is Geista. Mijn naam is Geista Black. Away! Die is Brico op Lyrica Reactions. Ik is Geista Blackie Groot. Welkom bij Brico op Lyrica Reactions. Als het uw eerste keer is, als je dit was, welkom terug. Thank you very much for supporting the channel, nee. Maar dank je voor jullie subscriben. If you didn't subscribe yet, you know, must you on the subscribe knopje. Daar zit het. Please subscribe. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Maar dank je voor jullie allemaal. Nou. Ja, het is de zesde jaar dat we react. Het is de zesde jaar, is nog steeds hier, bro. Het is nog steeds hier. Despite de negativity, despite de hatred en de naysaying. Oh, het is nog steeds hier, bro. Het gaat niet ophouden. Niet oren. Iemand iets gezegd. We gaan eens maar een stop, nou. Nee, bro, het werkt zo niet. You know, not if you love something. If you love something and you are passionate enough about it, nothing that people can do or say will sway you away from that thing. Je krijgt pijn, krijgt zeer. Wat? Ons kap aan, bro. Dus nou, ik kap nog steeds aan. Zie je, man. Ja, dat is radio eerste rivier, nog in een radiostatie. Maar ik gaat het aan elkaar noemen. You are missing out on the opportunity for your music to be put out there. Because you're not sending it to radio yesterday. Vandaag react ons op Mr. Early B. No introduction needed. OG legend. Die man maakt het van zijn muziek af, maakt hij geld genoeg om van zijn pa melk te koop. Daarbij jij wel nog beef. Early B die game geklokt. Youngster die game geklokt. Maar ons nog bekleien stereo onder elkaar. Die mannen die formule gekregen en dan they went with it. Wise up, wise up, wise up. Die song, ik heb die snippet gezien. No? Ik weet het in memory of Junior King en Early B. Als weet Early B en Junior King was. No? Op een level. Paar shows, of niet een paar, nee, trom shows wat Early B geperformed. Het heeft het Junior gekoppeld, no? Samen getrevelen, wat. Ik heb uitgemist op mijn muziekvideo wat hulle, dat ene wat, hij song wat, ik denk, dat is een interpolation of was een stukje of een sample van Niggas in Paris. Ne? Ik heb die beide gereageerd, want mijn PC moest. Anyway, die is voor Junior King, so ik het verstaan. Toch, zijn naam is Jenna Brainman, of ik denk zo. Ne? Jenna Brainman, is die trek zijn naam. Ons hoor wat zei Earl. Zoals ik gezegd, no introduction needed. Bloemendaal, Manita of Macy. Als je ooit background zingen, maak je Libby. Funny doll of Macy. Funny doll of. Kijk je zo, mensen vragen me like, wanneer maak ik een song voor Junior? En ik zeg like, ja bro. Ik heb voor Junior gezegd wat ik wou zeggen toen hij hier was, you know. Dan denk ik, terwijl jij hier is, wil ik voor jou zeggen, partijwoorden is bedoeld om gehoord te worden. Voor ons zullen hier mis. Moet ik er nog explain? Niet nodig. You know, ons. En ik try zo ver als mogelijk om die dingen te doen. Om to reach out to the homies wat ik met tijd is. Try to reach out to them regularly. Zeg van mij, bro, gaat het samen met jou? You know? Wat maakt zij? Ik skop maar net in. I try to do that. No? Some of the things must be said terwijl hulle hier is. Wil ik voor jou zeggen, partijwoorden is bedoeld om gehoord te worden. Voor ons zullen hier mis. Kijk eens, remind me nou aan Jode. Jullie jong katten saliviti. Hij leer hem patay aan daar remind me aan Jode si. You get me? Yo, ik zet mijn element. Kom ik wijs je goed, just how to get it man. Als van die dalaf nog een mixtape, go and tell your friends. How many I want. So there's another mixtape coming? Okay. Goed, just how to get it man. Als van die dalaf nog een mixtape, go and tell your friends. How many I want uit de junior bro, many men. Owens rare recognition doesn't cost us. Just give credit where it's due. Zij hoefie, kijk hier. Een pra maak een number, boom. Ziggy, hou een voorbeeld, maak Ziggy, boom. Oh, hij die basie, hij die tini. Die man zijn song het getraind, ik kan niet kwaad raken, oe niet. Die eerste keer dat ik van Junior King gehoord had, walla kassa, mijn eerste keer dat ik van Junior King gehoord had is, Junior King heeft een G-Star, ik denk G-Star is een denim company. Toen heeft die brave Junior verdalen op Facebook, ze maar 3 jaar terug. Het heeft Junior King verdalen. Toen vat ik nood van Junior King.
Die braai van Junior King, weet jy, Junior King vir my, sy verdaal van my hier, maar kyk, G-Star, ek dra, G-Star het my geapproach om die klere te dra. Toe begin ek sien ek vir Junior King eerste keer. En my eerste keer wat ek van Junior King gereageer was op Grootbek. Grootbek. Ja. En toe hoor ek die broek kan rap, toe hoor hy van my gesê, die sit 'n danser, hy kan nie rappie. Ek het geluister wat Junior King kan doen en ek luister, julle luister mos met hatred, met julle luister mos so. So luister julle mos. Junior King kan gerap het. Ek het die Matsie Engels goed gelike, maar in Afrikaans nie die man. En toe maak hy man 'n huge impact in die Afrikaans game en daar kom jy hatred in. How many ouens uit die junior bro, many men. Ouens rare recognition doesn't cost a cent, but let me cost my cent. That booty. Let me cast my cent. Cent is my reuk, né? Let me cast my cent. Dat ek my reuk oor julle gooi, né? Van die dalaf nog 'n mixtape, go and tell your friends. How many ouens uit die junior bro, many men. Ouens rare recognition doesn't cost a cent, but let me cost my cent. That booty past and went. Sy harde werk kry alle liefde, nou die hart is weg. Ja, he had to die in order for the hatred, die negativity om te stop. Nou is het nou Junior King. Manne wat eers connected aan Junior King is hy, maak sommer nou tribute, gaan die name noem nie. Tribute aan Junior, die man die was toe dis hulle die man. En dat ek het sommer hierso sê, Junior King het actually is die eerste keer dat iemand wat ek nog nooit gemeet het. Laat actually vir my ge-impact het. Sy dood het vir my ge-impact. Somehow. Even ek en Joyner gepraat het. Joyner sê vir my bro, hy sê vir my, ek voel blind. Ek sê my bro, ek voel precies dieselfde. En ons het nog nooit die man gemeet. Ek weet Junior en Joyner sou gedrop het en hulle te, net voor hy geval van Junior. Toe sal Junior en Matthew gedrop het. En ons altyd blind gevoel. Ek het amper van Matthew getroos van die hoe hy gevoel het. En ons het nooit vir Junior King gemeet. En his death had a big impact on me. Let me cost my cent, that booty past and went. Sy harde werk kry alle liefde, nou die hart is weg. Ek wens hy kon het sing toe hy sy asem het. Maar is te laat nou nie, so ek sit in 'n ongemaklike spasie. I'm in a rage, as maak toe smaak die hele nasie. Ek sweer die twee gevriete moet die met 'n man kom praat. Ons weet mos waaroor hy gaan. Nou, toe die man nie was, two-faced niggas. Two-faced niggas. Toe die man nie was, toe praat julle baie van die man. Nou, sleg. Nou sit nou skielik nou Junior die. Okay, let me put it out there. Toe Junior King was part ook van beef, né? As jy vir Junior gedis het, né? As dit is different tussen hate en dis. As jy vir Junior gedis het, jy hoef nie sleg te voel nie. Because hy is wat in die hip-hop in aangaan. Hy is wat in die rap game in aangaan. So jy moet nie sleg voel omdat jy die man gedis het nie. Niemand van julle het vir Junior dood gewens nie. Nobody did, so you don't have to feel bad. Junior King het self ook gedis. Hy het ook self mense aangevat en is baie dinge wat hy gesê en gedoen het wat ek nie min ge-agree het nie. Even took shots of shade at me. Wat is part van het? You know? Ek weet die baakhouders mense, het ook nie langs 1-4 gesit nie. Hy baakhouders mense van PE, Kultenne hulle. You don't have to feel bad because that is wat het is. That's the space that we are in. Ons gaat mekaar aanvat. You don't feel bad that you dissed him. Because hy het ook vir jou gedis. You understand? But anyway, and I'm not trying to tarnish in anything. Ek respect hy man en ek was 'n fan van Junior King and you know it. Prati, hulle wil hy hardy kom ben iets met haar askies. Voet sek man oor daar Bria lost another praatjie. That fake love must be dead. Sy werke was gewerk and all he wanted was the credit. All he wanted was the credit. Dus hy kom nou hier, staan jy nou, hy fake liefde. Hy hater het, maar sit jy 'n bandage op. Maar dat raak jy gesond, because die fake liefde, die fake is nog steeds daar. Hulle B gaat dan weer diepie. Net sekere mense kan so 'n song maak, by the way, vir iemand, because hulle was gekonnekt aan die man. Hy, Kay Medusa en nog 'n paar. That fake love must be dead. Sy werke was gewerk and all he wanted was the credit. En nou wat die man weg is, wil mense skielik herken het. Dat die man dit gered het, skielik sing hulle a legend. Jana call us spiders bite, we all have flaws, we all do wrong. And this is not his eulogy, I'm writing you the song. Ek sê, I'm writing you the song. Trek jou sokkies op my bro. Vir jou wat luister, jy wat nou luister. Ons flop as mense jong, hoeveel wenners gaan ons uit until they flop and they don't gone.
Moet ek die name noem? Promos, pengies hulle. Die 12 hulle. Al die mense wat ons sien is in top. Moet altyd die van onder af moet neem. Ek sê weer, beef is part van it, but you don't have to hate. That's the difference between beef and hate. No? The difference between beef and hate. But you must have a reason to beef somebody. Jy kan net kom op 'n uitval, jy Junior King dit en ek sê almal kyk daai dinge. Die beef moet van eers af kom, maar die persoon nou 'n naampie of sy uit 'n vye trek, dan moet hy ge-attack raak. Bro was wrong, wat die benefit as jy 'n man dan onderkry? Jou dinge. Ja, ek moet so baie stoppie. What is the benefit, right? Kom ek sê nou, mense verdaal nou vir op raai nou. What? How do you benefit? Is jy nou happy nou? My channel is verdaal. Ek het my distribution het ek verloor. Ek het my week verloor. How do you benefit from that? Because you're sick in your head and jou dinge balance. Till they flip and they don't gone, bro was wrong. Wat die benefit as jy 'n man dan onderkry? Jou dinge balance, jou somme wil ek somme kyk. Soos ek het sien doen jy het somme net vir somme tyd. You're just doing it for the numbers. No? You're just doing it for numbers. Ja, hoekom doen ek hy? You're just doing it for the numbers. Sorry gou vir, ek gou weer die ding gou reg maak hier. Moenie my WhatsApps leesie. Kom maar, julle kyk my WhatsApps. As WhatsApp wat daar anders man, sorry. Willie B. You know, your figures ain't figuring. Jou kyk jou totalkies, 2 views. Jy wil 'n man aanvat wat miljoene views slaat. Dis julle probleem. Daai persoon het gewerk vir daai. Die manne met die high views, die manne met die shows, die manne met die you know, die elevation. He worked for it. Dit het gebeur nie. Maar jy moet kom vir daai man. Jou early page gaat weer diep bro man. Jo, man so baie praat nie. Die opsomming is simpel, al die tyd vra jy hoekom hy? Ja, brein man, wanneer kyk ons saam lyn man. Los hy agteraf geit, jaka ook en be a My man. Jou tyd is mos jou tyd man. So gaan 'n man until jou tyd kom, kyk jy na brein man. Wanneer kyk ons saam lyn man. Los hy agteraf geit, jaka ook en be a My man. Jou tyd is mos jou tyd man. So gaan 'n man until jou tyd kom. Wanneer kyk ons 'n lyn man? Jou tyd gaan ook jou tyd is, maar sy wil nie hy broer maar nou sy tyd het. Wie ever dit is, hy moet nou sy tyd nou hê. Want sy wil jou tyd nou hê, want dit is sy tyd. Ha? Kyk 'n lyn brein man. Jo, en dit is ons probleem met ons nasie. Ha? Ons is die grootste nasie, wat kom met talent, is ons die beste. There's no doubt in my mind. Even ek wat 'n half daagie half colored is, kan die ding sien. Wanneer dit colored is net die gevaarlikste en alles. You name it, ons is die gevaarlikste en alles. Want ons geen mekaar niks sien. Jou tyd is mos jou tyd man. So gaan 'n man until jou tyd kom, kyk man. Just be better. Really hope we get better, man. Maar anyways, it's 2026. Zeker. The plan is to make us thing lekker. R.I.P. Junior King. Dankbaar voor je leven, bro. That's forever. Cheers. And you know what's gonna happen now? Nou wat Medusa nou alleen is, as ek dit so kan sê, nou wat sê alleen is. Kyk nou net wat gaan nou met Medusa gebeur. Hulle gaan dieselfde wat hulle die broer getreat het, gaan hulle dieselfde met Medusa. Sy kan nie die, sy kan nie daai nie. Wat Medusa is 'n award-winning artist. Laat dit toe sy staat. Wat baie gepraat van Medusa nou. She had a marvelous year. That's why she's female artist, female rapper of the year, female artist of the year, Medusa, because they work. Sit sy net die week en dan gaan jy toe kry, maar nee. Sy wil nie die week in sit, jou week is om mense af te week. Shout out Ollie B, no. Ek actually feel it en net die regte trek gevat. As die harmonizing aan die background. Dis hoe jy 'n tribute aan iemand stuur. Ja, wat wie's niks? Wat 'n kallet word nou niks afgebreek. Wat 'n kallet moet jy niks afbreek. Vra wie, praat met jou. Daai sit vir dit, breek op dat die kykste blik met 'n reaction op Early B, en 'n brein man. Dis nie vir Early, dis nie vir youngster, sorry, dis nie vir Junior King, dis vir die brein man. Brein artist wat hy voorvra. Stay black.